لگوری پیمانا که نوبر یکتی اروپا و ترکیه ده هات امضاکرین و در روزن پیش تا هفته و 2000 پنابر بو ترکیه بینه وگراندن. مبست اوه که در باسپونا پنابرانا در آسیایی یا لگل اروپا بیراوستاندن. جاوره که او پیمان بو پنابران پیواجوه که اولتر بده دست بگیرن. Son bir yıl içerisinde Di nava sala dawîn de 3777 penaber di behra Egeyê de jiyana xweşdestan. 9000 penaber jî ji xeniqînê hatin xilaskirin. Li ber çavên cihanê van kesan jiyana xweşdestan. Piranî jî jin û zarok bûn. Bi saya vê peymanê êdî penaber li bot û lûtkeyan swar nabin û tirsa wê mirinê najîn. şeyini yaşamıyorlar. لگوری آگاهیان جروجا که پیمان دست بگیری ور و لسینورین ترکیه تدبیرین اولایی هاتن از دکرین. هجمارا پنابرین که دخواستن خال بهرام بقالی بینجی داکتی هجمارا که پرکیم. ده هفته داوین ده تنه 292 کس در باسی عالی یونانی بونه. نونرین سازین سوریان جدیدن زانین که او پیمان انجامین باشتر پک بینه. مهم جمرم يعني بيمانك بيدانين يجبونا مثلا سوري مثلا صافي ببي يعني ملت بس كوشبري بس خراكرين بس كشتن بقي بيمانا كي بوي سر مثلا انه ايجي قاچاغي هر اوروبا وان وگرينن دريكي ليغار وان بشين يعني دريك نظامي وان بشينن يعني بلكي ملت دريا بحري وان كيم هرن لچاناکاله و İzmir'i bu penaberin kuvi bena deport kirin kamp u vargehin nutena ava kirin. De penaber levan kampan bena tasnif kirin u birreya asayî bo Avrupa bena hinardin. Lê xelkê navçeyên ku de ev kamp bena ava kirin vê yekê naxwazin û bi çalakiyên cihê nerazîbûna xwe nîşan didin. Çaveriyê ku bi saya peymana wê pêşî li xeniqîna penaberan a dibehran da bêgirtin. Lê li Tirkiye jî paşvegera penaberan bixara nerazîbûn û nîqaşê nûtîne. Ravîn Sterk, Rûdaw, İstanbul.